Shubor nakaslem jong unongsan hima. Haksengi baar jong katayaw katanat PWD Nongstoin haringkat katanat PHE Nongstoin lembar UMLA ka Nongstoin kilap pelong ya kejujurip ya kesurok lajway tang kepada kesurok kebala pentrai bat siang rong hapo kesor Nongstoin hadian kejengmi kejeng kentho bayakani kesurok laju pentrai torti kumaju perken mau dang hakini kikia tayaw kaseng Khasi Students Union Nongstoin Circle kelali ban IT ya kejeng tho penujor sya ka Deputy Commissioner ka West Khasi Hills penpau ya kejeng Tray torti ya kejing siang rong ya kesurok apo kesor Nongstoin. Kata hadian kejing u jeng nam jeng kipai ba bar kejing jurip jong kani keseng kilalap ba kejing pentrai ya katai kesurok kelalong ke bator tiba. Wa Executive Engineer katanat PWD Nongstoin ya kejing jurip lang bar katanat PHE lembur MLA menta kesni ulaong bah kani kejing jurip lalap ar hado lai teli kijaka bakadon kejing lik jong kipai kibayaj napo kesurok bar kani kadai kawai kebenta ke ba penjulor ya kesurok. Nakaliang u Executive Engineer katanat PHE ulaong ba kejing jurip ya kani kesurok bahato kadon ni am kejing thot halor kejing julor jong kani kesurok re lalap hi ba kidon ki katu kani ki jinglik jong ki pipe ki bayai lingba kesurok namar kidon ki pipe ki balak hamrim bar halor kani nakaliang katanan kasashim khia banle bha khnang ba kanum don shu kejing thot bar kejing lik jong ki pipe wemeli kanong ston uba Gabriel walangpat ulaong ba kani kesurok kadai kabadon benta jong ki artali katanat PWD bat PHE pada bapet ya kani kesurok kami napo bat ondal apet bha kadai kejinglik jonggi pipe nakata kadaw kapensniu ya kani kesurok nakaliang MLA ula kentu bat betha ya katanat PHE bat PWD pakinle no bat bakin pet bha klang bakani kesurok kanum sniu Executive Engineer jong kani PHE napo Nongstoin te matak sing yedan hang nik inspection ba dan lang bat ni nang khmat ni ani napo Nongstoin ma bat PWD abai de bat kani ka inspection hang ni te inspection kalong bangin pet ba kidan em balong sapang jong nik surok mo bakas thut bakas likum ne te nila ya pet mantat te kidan hi ki pipe crossing ki ba crossing nik surok te kala bande ba nang tur idan hi mo malumalai jing ta ya kani namar ba kila bande ki pipe ki blak hamrim te kala bande jing lik baar pakadlay ba sa baar pakalong ba kasurok ng kampat dep hahi mo pidang bun kijing abam kadang kampat dep tinang tur kadon hi ka problem hang to tenre hakabay day bat ka nakaliang PHE takamot itu kiba don itu kiba crossing mo kini ki pipe kiba cross yung surok tingin sa le laka minsa ya le bakan ka mina le casing pipe nang ba kinum sa pentut su haka kali haka ek nang bakalat na kanikalikiat kan kita ajak kebangin sa take care ya kata. Executive Engineer juga PWD Roads Nongstoin Division dan matang singi doni kena joint inspection abangi ya don lang mati MLA Executive Engineer juga PHE kirang ba stong jong dik stong ak waitang kiwi members stong di kakum akni ka inspection jong ngila identify are lightly kichaka kibakadon kaliki jong pipe kibayaj po jong surok kata kadai ka root cause jong ka jing penjulor ya ka surok tin kaliang jong engineer jong PHE lakular pan penbit penbiang ye kaki dikit jong pipe notang salapan jisha kani surok kadai tang ka improvement kabangi improve tang kini ki potholes at kini ki depression areas ti bat godi kinala ki at kani surok kampat kajing sna jengka kadang kampat don naka completion stage bangimpat ya kaniga finishing surface su ngimpat pentrai at punju ki side drain te sisin magilale ka lapendep ki side drain lale ka finishing course te ka surok kansa bha so mat punju adin makilade penbahai ka diki joki pipeline nakaliang jungi PWD tay kontraktor bla maintain ka specification kabla don kat kum DPR but ni nakaliang jong PWD na do KSE do JE AWE ni judoni ka monitoring regular monitoring tingila ya ikat kum specification tagadi kata kadi lesi ka kibuni factors ki ba contribute even ka jing jot jong surok kawi kadi ka kia 3 ka por ba slap mafila yui yakni tayo ladab
Islap balong man kasi. Di sa kaway di pati ka jing bama jung ni man regulate, di man restrict ya ka bukan jung vehicles. Sin madap siang ka surok imla man restrict kadon ka. Di jing penjulo di surok tu kalian kita di. Kan jumi kani suap kolong kajing ya don benta jong arteli di depan men ada jong HE bajong da di barang wi pek ini suap ka kami na po pengen da pek bah pa de kadi ka don jong ke kajing lik jong pa na po atau kadau ka pensnu ya kani ka suap ditang tai hi benta la kerpa de ka PhD depan men bahkan leno ya kani kan pek bah kani pa bahkan bu ka pon ko biang tambah kan lik dan pa tambah kani ka suap kan pensnu